omuhanda gw'omusharaba omurembo Mbarara gwatandikira omuri Nyamitobora Mbarara City South Uganda Bible Institute. Abarisa abarimo Bishop Sheldon Mwesigwa omurebezi wa katano Abankole Diocese yakwatanisa na Archbishop Lambert Binumugisha orukurisa Mbarara Archdiocese. Urugendo rwatangiye Nyamitobora baza mu Kijungo Agipsel High Street Mbarara Makansing Ntare Road nabwanyuma bahendera omucaye Kacheka. Omucaye Kacheka oku abarisa n'abanyabutegeki bagamba n'abikiriza babashaba ekibayorokera izoba bakigumizemu benegeze rukundo n'okusasirana. Tantera masiko ngu omuri Mbarara tutufire bwamperayo n'orurembo rwa Ruhanga. Kano omuntu yanakora nargayo naza omuhanda nandakasharaba ke asiri atwozie atweze tumugarikire ombwiro obwo butukwijuka oku abambire bamuri hihi obamwe hakine tumugarikire tureke kugarikira kutambura konka n'umutima yitu umusasira abo abantu bambamba ahabwo icyo abantu bakora bakabata kukimanya nimbasha babanyambarira through the clergy musasira abo bamurano banyu abanyabuzare banyu abashobozi mukora nabo abo mukutora nabo abakubakorera ibi mbasasire kurgerizo. Abikiriza banjira kuhigwa obutikiriza din okubatanisa abo kubabona n'omuntu omwe. Ibyo abantu kora kitari cyo boreka twaba turiyo ntwishengereza borwitu Mbarara ninjiro bundi nabwe yarebe birumu nabasakora ki nabasakurra obundi obushuma obundi obushambani obundi ebihagare bizire nkebyo ne biturukureba nara. Aba TV West ni Senyomo Gideon aho muri Mbarara.